Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Današnji video je dosta drugačiji od onog što sam vam do sada snimala, jer imam želju da podelim sa vama jednu zanimljivu priču o tome zbog čega uživam u praćenju naše sinhronizacijske scene, kako sam je zavolela i kako ona utiče na stvari kojima se bavim u posljednje vreme. Pa bez daljnjeg oklevanja, evo kako je sve počelo. 2000. sam godište i sinhronizacije crtaća sam počela da pratim još dok sam išla u vrtić. Sigurna sam da vrlo dobro znate kako je dobar osjećaj provoditi vrijeme uz svoje omiljene crtane junake. Prosto jedva čekate da dođe to određeno vrijeme kada na TV-u počinje crtać ili kada možete da ga pustite na DVD-u ili kaseti. Zatim odgledate epizodu, ponekad i više njih, i onda odmah posle toga pojurite da sa društvom iz komšiluka proživite avanture vama dragih likova kroz igru. Još veći užitak je bio što tada internet nije bio toliko zastupljen kao danas, pa se svaka epizoda željno iščekivala, često u krugu porodice, a svaki kupljeni DVD ili kaseta predstavljao je beskrajnu sreću. Takav slučaj je bio i sa mnom i postepeno gledajući crtaće počela sam da razlikujem mnogobrojne boje glasova i da primećujem njihovo ponavljanje, da sam neku boju već negde čula. Tako sam povezivala u svojoj glavi raznorazne varijacije glasa i pomoću imena u odjevnim špicama zaključivala ko je kom liku pozemljivao glas. Iskreno, tada sam se osjećala pomalo čudno i neobično zbog toga što me tako nešto zanima, jer je obično vršnjake oko mene zanimala samo radnja crtaća, ali ne i glasovi. Prosto nisu na njih obraćali pažnju, dok sam ja u trenucima slobodnog vremena povezivala glasove u mojoj glavi sa imenima i prezimenima. Usput, sigurna sam da se sećate nezaboravnih Luksurovih proizvoda, nostalgičnih bumerang časopisa i nezaobilazne robe sa crtanim junacima. Od odeće, preko školskog pribora i stikera do igračaka i ostalih svakodnevnih potrepština. Na sreću, ovo nije zaobišlo ni mene, zbog čega čuvam sve svoje uspomene na ovaj divan period detinjstva. Vidici su mi se proširili kada sam dobila sopstveni internet, negde 2011. godine. Mada, tad sam još uvek samo gledala kanale koji kače crtače na srpskom i čitala komentare. Nisam se usuđivala da se priključim diskusijama, ali sve se menja malo nakon što sam otvorila svoj YouTube kanal, čisto iz zabave. Tada sam se već otvorila da se uključim u rasprave i prepiske komentarima. Ljude je zanimao glumac koji stoji iza glasa nekog lika i ja sam polako krenula da odgovaram. Preko komentara sam i upoznala meni jako drage prijatelje. I nakon mnogih prepiski u komentarima, dugotrenih poziva i dopisivanja na Google Plusu, pa čak i nekih upoznavanja uživo, oformili smo grupu zvanu Sinhroljupci. Tokom 2016. godine. Za mene je bilo fantastično otkriće da na internetu postoje ljudi sa kojima sam mogla da opušteno ćaskam o svim ovim temama, jer je njih to također zanimalo i konačno više nisam bila sama u svemu tome. Grupu je u početku činilo nas 5. Matija sa kanala Cartoon Srbija, Lorena sa kanala Disney Queens, Danilo sa kanala Night Ghost 95, Ivan sa kanala Slobodno Username i David sa kanala Slavic Dubs. A kasnije nam se pridružio i Aleksa sa kanala Movie Fan Srbija, da bi na kraju to postala 6-člana grupa. U početku smo je koristili samo za chat i bezbrižno dopisivanje, a kasnije u toku 2018. godine dolazimo na ideju da osnujemo stranicu kao i web sajt pod istim imenom Sinhroljupci, koji služe kao neka vrsta internet riznice za ljubitelje sinhronizacija i one koji žele da budu upućeni u to šta nas to novo očekuje iz sinhronizacijske kuhinje. Metaforički rečeno, kao neka vrsta časopisa. Naše stranice na Instagramu i Facebooku sada već postoje oko 2 godine. Pored toga sa Matijom još od leta 2016. radim na sinhrografijama naših glasovnih glumaca. Tačnije popisujemo sve njihove uloge do sada i redovno ih ažuriramo na njegovoj Cartoon Srbija Wiki. Van sinhroljubačke zajednice upoznala sam još puno divnih kreativaca, kao što su Shining Heart, Dimitrije Matejević, Lou Rec i mnogi drugi. A sada je došao na red jedan ogroman projekat, započet u proleće 2020. godine,
koji će trajati dugi niz godina, dok svi naši sinhronizatori ne budu obuhvaćeni, jer iskreno svi oni zaslužuju jednaku količinu medijske pažnje. Riječ je o Kutku uspomena, serijalu koji ujedinjuje sve glasovne glumce i okuplja ih na jednom mestu. Očekuju vas također i imitacije, skečevi, kao i intervjui koje sam sa uživanjem odradila, gde malo detaljnije možemo da se upoznamo sa herojima našeg detinjstva. Na samom početku nisam ni sanjala da ćemo uopšte naići na toliki odziv glumaca i ovim putem im se od srca zahvaljujem na saradnji. Sve je počelo na proleće kada mi se Nebojša, idejni tvorac ovog serijala, javio na Messengeru i pitao šta mislim o ideji da napravimo serijal gde ćemo intervjuisati glasovne glumce, pošto je pre toga video koliko sam upućena u tu sferu. Ideja mi je ispravo zvučala sjajno, ali sam se brinula hoće li glumci pristati da odrade intervjue. Međutim, već par dana kasnije polako su krenuli potvrdni odgovori i prosto nisam mogla da odustanem od ideje kada sam videla da nam je ovako lepo krenulo. Vremenom nam je posao procvetao, a tim se proširio. U početku smo samo nas dvoje radili na projektu, vreme je prolazilo, a naš tim je naprosto nastavio da raste. Pregršt divnih ljudi nam je obogatilo zajednicu Kutka i nekako su se kockice, da kažem, same složile. Sve je bilo postavljeno na svoje mesto. Velika većina novih članova doprinela je svojim savršenim naracijama kao i uvodu i odjavljivanju programa. Sada sa ponosom mogu reći da smo kreativan tim mladih ljudi, gde svako od nas ima svoj deo posla, od Željkovih sjajnih montažerskih sposobnosti, preko naših tekstova za naracije, likove i skečeve, pa sve do Raletovih sličica za videe i same naracije velikog broja članova. Ostaje mi da se nadam da će uspomene u našem Kutku još dugo potrajati. Hvala vam puno što ste saslušali ovu retrospektivu mog sinhroljubiteljskog žara. Izuzetno mi je drago što se bavim intervjuisanjem naših voljenih glasova, iako ne zarađujem od toga. Također svake subote učestvujem u upravljanju kvizova na Sinhroljubci stranici i redovno pomažem oko vikije i popisa uloga. Zadovoljava me sama činjenica da sve ovo postižem pored studiranja psihologije i nadam se da ću istrajati u svim svojim ciljevima koje sam zacrtala. Možda čak i pomoću sinhronizacije oblikovati nekog u bolju osobu. Do tada, veliki pozdrav za sve!